Hai menaje gima I zai I awang ria menen mai kruke zikrim ngeu tingkum changna jeng kai kana damma gigu Zeme man sa news Zeme kone hai mena hangge paulia gai dera dlei North East State Assam ge Zeme Student Union Assam me bone nznai kru ke zikrim dai ting kum changna jeng kai kana ma mai ge North East State Assam hanam ram klo lai song constituency ge meeting roje bam gai dele je ka chedele zai chige Zeme Student Union Assam me bone meeting taw ro bam ge sam te ge ge bram je miram je na anui Zeme ram ge encroachment kidai sud gu bje ting ra hang ge rang ka cheu gai dele je ka chedele zai Zeme Student Union Assam lam ge sam chitau gaibe mimi gidu aigumje anui Zeme ngau kana be luilungge bamdi zaya lun magra leje ka chele zai chirun magje compromise ti si ibs du te magra leje ka chele zai aigum ben chuiram ge personal benefit mi hange ira be hange political gain je bamlis du re hei hang dai hange next generation hang ningailu je anui Zeme leine ke je hagup chi je bamra leje ka chedele sam pe chi gai pe Zeme Student Union Assam President Ilyas Penme Zai North East State Mizoram Nathel District gen znai kru ke zikrim dai ting kum changna jang kai kana ma mai ge mata teme stone quarry gine ting chu zai ge dei me ke je mina je me chimni me mina hang te sen me gu ka chai pum je chuna lupe chang dele je ka chedele zai chige mata teme mina hang te sen me ka chai pum chuna lupe je ba men bo je Bihar kora me le je sale zai chige mina hang te sen me ne me chim me bo gu ka chai pum chuna lupe chang bria chang be chige pnui lui je chuna ra chang du chimak zelare le je ka chedele ka gane pnui gu ka chai pum ra me je post matan te lu chang ne pnui lui chi je pnui ji du rangai dai gu dele je ka chedele jai National Disaster Response Force me ne sa je chige me ne me chimni me gu ka chai pum je lupe ka makta ne ge ka chai pum je pe ndo te je bam gu le je ka chele Zai North East State Manipur Churachandpur District gen znai kru ke zikrim dai ting kom changna jang kai kana ma mai ge kichingmar ma hangge pension widow card je pegai dele je ka chele zai chige hai ke zeringe skui welfare card pegai zai kichingma kom react se zemnge changdi mle na hangge pension card pegai zai rex nam dai widow card peidau dimle na hangge je pegai dele je ka chedele zai ipo peyuta te bi je railang ba page Manipur ge kichingma hangge pension scheme chief minister Gu widow pension scheme je under the district social welfare department Manipur Churachandpur AC hangge MLA LM Kauti benai district go social welfare ne pe dau dui di ma hang mina hang ringe skui ma hangge je pe gai dele je ka chedele zai ipo scheme pe pe kai bata te gai bi hi ge MLA LM Kauti ne sa je grim pui ki ma dai klo ta halak ra hangge du mati mak je te gai gule je che zai chirin ma je klom ra ma dui kan chi be dui te ra hangge zai sak ra hangge je ting kom kana mang na chumlungge te wangai gule je ka chele zai ipo scheme card me pe pe kai bata te gai bi je Churachandpur AC gi je namai ge na rai lang we first page re da chi po ji ge ne so long hang bu du chau gu me je pe dau dui di ma hanga ipo we scheme card me je pe bam gule je ka chele Zai India Ramgo National Sport Award kum changna jang kai kana anta chime hangge to hi pe rabe Arjuna Award je North East State gena mina hangna je pegule je ka chele Zai North East State gena National Sport Award kum changna jang kai kana prestigious Arjuna Award pe ra hangge klangai me mina hangna je Commonwealth Game kum changna jang kai kana gu gold medalist ngobe pui Assam gena Nayan Moni Saikya banai Susila Devi Ligma Bam silver medal ngobe pui je pe ra hangge klangai ko le Zai North East State Assam ge na gold medalist ngobe pui Commonwealth Game ge Nayan Moni Saikya banai Susila Devi Ligma Bam silver medal ngobe pui je Commonwealth Game ge judo ka temte bigum pui migu 48 kg gu ge final ge na dui ong kho dele je ka chedele Zai ipo ba to hi prestigious Arjuna Award je Indiram go President Draupadi Murmu ne Rashtrapati Bhavan ge na ongdai ra ba kru ke ji himre ting kum changna jang kai kana mai de jai na pe pe kai bata je te gai gudele je sale
Zahnai kum changna jang kai kana lo pakna ba North East Olympic Game U17 Women Football Competition mpui migu mipinan suiben taka hlid ba Manipur bnai Arunachal Pradesh chomai krukyu jikre srokting kum changna jang kai kana sommai de jaina final tagu de leje sali za U17 Women Football Competition mipinan suiben git puin taka hlid ba mpui migu semi final ge Manipur ne Mizoram je 2-0 gene duini ja Arunachal Pradesh ne Sikkim je 5-1 gene duini de leje ka chedlei Zai South Korea Daegu ongoing 15 Asian Airgun Championship mpui migu Junior Women 10 meter Air Rifle Gimme Cup ka halid bige Nagaland State gena Naga pui mi mina hangket bizi tilo tama sen ne gold medal ngamong dele ja ka chudele zai hnai kum changna jang kai kana lok remnge Asian Airgun Championship 10 meter Air Rifle Gimme Cup ka halid be Women Junior Final gu result cha isi ja gold medal ge India ram gena sen tilo tama ne ngauni dele ja ka chudele zai silver medal gdu India ram gena Nancy ne ngauni dele ja cheu zai bronze medal ge Japan mene Nobata Misaki ne ngauni dele ja ka chudele Zai North East State Manipur Bank of Imphal River Bank of Imphal gu ngeuki North of MMT minutongge micro ke ji krem ngeu ting kum changna jang kai kana dammai ting chon cha squeeze minute kreu agom mi hige kachai pom luichi mangmungu ngau daw dele je ka che dele zai chi ge kachai pom ngau daw mene sa ja pop kachai pom pampo pe je pating kum himre ngeu agom gu dele je sale zai Bank of Imphal River North of MMT minutongge kachai pom ngau daw je ngau case gene daigom tak tene chai ko mei che bize chunaria changbe chima jela muire le jaga chedile chipo jigne chipo pegu ka chai pumje RIMS more kyuge ka chai pumte wangai lu je pluin cha chira hangge je jaibu formalities je lura hangje te wangai jela muire le jaga chedile Zai UK United Kingdom zai British gu Prime Minister ka chibipe Rishi Sunak ne G20 summit meeting bam ge sa je Russia je Ukraine gene takam dulo je ka chedile zai G20 summit bam hige UK United Kingdom gu Prime Minister ka chibipe Rishi Sunak ne sa je Russia ge gu President Vladimir Putin ja anuida ge dise i je hero ga rahange je ma dup lungge kaning ba ga kole je ka chedile zai ipo G20 summit meeting Russia ke dei lam gena wangai be Foreign Minister Sergey Lavrov du wangai de le je sale ai gena na mai kru ke ji kreming eu ting kom changna jang kai kana dam mai ting higi gu Zeme man sa new sa loi gai de le pi gai ni me jang king gai nim le ne je to de le jai chau gu me chuna ria chang ba Zeme man sa news king lu je video like to gai ma jai share to gai ma bam za hai mna ja te gai kam gar hange ai gena kyam gai de le